Moruo wa Profensi North West o tsheheditswe haholo ke temo le merafo. Ho ne ho sa makatse ho bona batjha ba bangata ho phatlalla le Profensi ba boholo ba labalabelang ho ba balemi ba bile teng kopanong ena eo ho neng ho bua ka menyetla ya mesebetsi le dikgwebo ho tsa temo le moruo e le ha ba ne ba labalabela ho fumana dithuso. Ke ruile dipudi ke solofela gore puso e kgone go re thusa re thuse ka temothuo. Ditsibi industry ya merafo le temo di fahlollotse batjha ka diphephetso tse etsang hore ba iphumane ba hloka mesebetsi le hoja bana le mangolo a thuto e phahameng. The challenges that they face is that they don't get enough career guidance before they go to study these available opportunities or pursue higher education qualification. So it starts there. Another thing is that the challenge is that information is not readily available. Tebello ke hore kopano ena ya matsatsi a mararo e tlo tswela pele ka ho fa batjha lesedi ka menyetla ya mesebetsi e fumanehang le di-industry tse ding tse ngata. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.